5 сентябр дар шаҳри Душанбе президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбӣ ба ифтихори 30-солагии таъсисёбии Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. 5 сентябр дар шаҳри Душанбе президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбӣ ба ифтихори 30-солагии таъсисёбии Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Ба президенти кишвар сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба омодагии ҳайати шахсии қушунҳои гарнизони ҳарбии Душанбе барои гузашти низомӣ фармондеҳи Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники гвардия Бобоҷон Ҷамолзода гузориш дод. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо арзи салом ба ҳайати шахсии онҳоро бо ҷашни таърихии 30-солагии таъсисёбии Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд. Қабл аз оғози паради ҳарбӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда доир ба ҳифзи дастовардҳои давлати соҳибистиқлол ва фазои орому осудаи ин кишвари бииштосо андешаҳои худро баён доштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳайати шахсии гвардия, дигар сохторҳои низомӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва иштирокдорони паради ҳарбӣ, афсарону сарбозонро ба ифтихори 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ва 30-юмин солгарди таъсисёбии Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона шодбош гуфтанд. таъкид гардид ки Гвардияи Миллӣ воҳиди махсуси дорои иқтидору имкониятҳои муосир ва омодабошии баланд буда дар ташаккули низоми мудофиавии кишвар нақши муҳим дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таърихи ташкили ин ниҳоди муосири низомӣ ёдовар шуда таъкид доштанд ки Гвардияи Миллӣ бо мақсади ҳимояи истиқлолу озодӣ ва тамомияти арзии кишвар, иштирок дар муҳофизати иншооти муҳими давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин барои иҷрои дигар вазифаҳое ки аз ҷониби роҳбарияти давлат гузошта мешаванд таъсис дода шудааст. гуфта шуд ки Гвардияи Миллӣ мисли дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар давраи барои кишвар басо вазину ҳассос ва дар заминаи як бригадаи таъиноти махсус таъсис дода шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақш ва саҳми ин ниҳод суханронӣ намуда иброз доштанд ки ҳайати шахсии Гвардияи Миллӣ аз рӯзҳои аввали таъсисёбии худ дар баробари дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар роҳи хеле душвору сангин вале пуршарафро сипарӣ карда номи пурифтихори гвардиячиро бо ҷасорату ҷавонмардӣ ва хизмати содиқона ба давлат, ватан ва мардуми Тоҷикистон ҳифз намуд. Гвардияи Миллӣ ки мо онро ҳамчун рамзи давлатдории навини миллӣ ва бо дар назардошти нишонаҳои таърихи гузаштаи миллати тоҷик таъсис додем, ба як сохтори қудратманди ҳарбии таъиноти махсус табдил ёфтааст ки ин дар навбати худ яке аз омилҳои муҳими ҳифзи истиқлолу озодӣ, тамомияти арзии кишвар ва амнияти давлату ҷомеа мебошад, изҳор доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. хотиррасон карда шуд ки афсарону сарбозони гвардия дар солҳои бисёр ҳассосу тақдирсоз паҳлу ба паҳлу бо дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар барои барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ, мубориза бо терроризм ва экстремизм, таъмин намудани сулҳу субот ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон саҳми арзишманд гузоштанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки хизматчиёни ҳарбии гвардия ва умуман ҳамаи сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд дорои малакаву дониши мукаммал, интизоми қатъии ҳарбӣ, сатҳи баланди касбият, шуҷоату далерӣ, ҳушёриву зиракӣ ва намунаи ибрати садоқату ватандорӣ бошанд. дар робита ба шароити бисёр мураккабу ҳассоси ҷаҳони муосир зарур шумурда шуд ки ба хотири муқовимат ба таҳдиду хатарҳои зикршуда фаъолияти ҳайати фармондеҳиву ситодии сохторҳои низомии кишвар ва ҳамкории ҳамаи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ боз ҳам таҳкиму тақвият бахшида шавад. роҳбарияти Гвардияи Миллӣ вазифадор гардид ки риояи бечунучаро ва ҳатмии қонуният, тақвияти корҳои сиёсиву тарбиявӣ, инчунин баландбардоштани сатҳи касбият, маҳорату малакаи хизматчиёни ҳарбӣ ва интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳоро
تأمین نمایند. بعد سخنرانی پرزیدنت کشور، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با افتخار 30مین سالگرد تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان پرد حربی خدمتچیان نظامی برگزار شد. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان یکی از شاخه‌های قوه‌های مسلح کشور بوده. در تابعیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح قرار دارد و از جمله نیروهای ذخیروی سرور دولت به شمار می رود. باید گفت که این ساختار با نفوذ نظامی ماه ینور سال 1995 در زمینه یک بریگاد زودعمل با نام گواردیای پرزیدنتی تأسیس داده شده بود. هیئت شخصی گواردیا از روزهای اول با استواری و متانت به اجرای خدمت شروع کرده در لحظه های تقدیرساز ملت به گروه های مسلح غیرقانونی در میدان حرب و ضرب غالب آمده سزاوار باوری سرور دولت و مردم تاجیکستان گردیده است. در پرد حربی به افتخار تجلیل از این سنه مهم تاریخی بیش از 5000 خدمتچی حربی، قوه‌های مسلح، ساختارهای قدرتی، هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق، زنان و بانوان ارتش ملی و حامیان قانونیت و ترتیبات اشتراک نمودند. تحت نوای متنتن ارکستر حربی نفسی، هیئت شخصی قسم و واحدهای نظامی وارد میدان برگزاری چهاربینی شده از نزد منبر افتخاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با گذشت نظامی قدم زدند. مورد ذکر خاص است که در برابر مردان اینچنین زنان و بانوان تمام شاخه‌های ارتش ملی در پرد نظامی فعالانه شرکت ورزیدند. با توجه و تحت هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت تربیت متخصصان ورزیده نظامی، حالا هیئت‌های راهبری و فرماندهی و قسمی زیاد خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح را کادرهای وطن دوست، صاحب تخصص و متین اراده تشکیل می‌دهند. از روحیه قوی و سالم و جسم آب و تاب یافته افسران و سربازان ارتش ملی خلاصه کردن ممکن است که ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور آمادند با ننگ و ناموس وطنداری، خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، صداقت، عزم و اراده قوی بزرگترین نعمت زندگی مردم تاجیک، استقلال دولتی و دستاوردهای تاریخی آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، زندگی آسوده خلق تاجیکستان، منفعت‌های ملی و خاک پاک مقدس سرزمین اجدادی را همچون سپر با اعتماد از هر گونه خوف و خطر محافظت نمایند. در میدان صفارایی در برابر هیئت شخصی شماره زیاد تکنیک‌های گوناگون زیرپوش جنگی و نوع‌های مختلف افت-ماشین‌های جنگی و خدمتی گذاشته شده بود. پرواز طیاره‌های جنگی از بالای محل برگزاری چهاربینی، اجرای با مهارت عمل‌های مختلف سرنشین و غرش محرک طیاره در آسمان به پرد نظامی شکوه دیگر بخشید.